iyi si dutuye. There's a new frontier in Ethiopia's war. We have to make sure this siege on Tigray is broken. Inkuru yamaze kuba kimomo ko Tplf umutwe urwanya leta ya Ethiopia yamaze gusatira umujyi mukuru wa Ethiopia Addis Ababa. Kuri ubu igiteye inkeke Abiy Ahmed, minisitiri w'intebe wa Addis Ababa, nuko Tplf ishaka ubwigenge bwa Tigray yamaze kwihuza na OLF, ingabo za Oromo nazo zishaka ubwigenge bw'intara ya Oromia. Byahise bihindura isura y'iyi ntambara. Oromo Liberation Army ndetse n'indi mitwe myinshi itavuga rumwe na leta ya Abiy Ahmed yamaze kwihuza ngo barwanire hamwe. Ubanza nari nabyo biri gutuma Tplf isa nkaho ikomeje kotsa igitutu ndetse no gutsinsura ingabo za leta, ari nako berekeza mu murwa mukuru wa Addis Ababa. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia yamaze gutangaza ibihe bidasanzwe ndetse no guhagarika ibikorwa by'inzego za leta mu karere ka Amahara, ndetse ahamagarira abaturage guhuza imbaraga bagakoresha intwaro zose zishoboka hagamijwe kurwanya uyu mutwe wa Tplf. Kuri ubu imijyi ibiri ikomeye yegeranye n'umurwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa iri mu maboko y'ingabo za Tplf nk'uko uyu mutwe ubitangaza. Iyi mijyi ni Ndetse ndetse na Kwinjira. Ikibazo ni kimwe, ninde uri inyuma y'iyi ntambara? Kubera iki Tplf ikomeje kugaragaza ubukana bukomeye muri iyi ntambara? Niki cyatumye OLA cyangwa se Oromo Liberation Army ishaka ubwigenge bwa Oromia State yihuza na Tigray People's Liberation Front bashaka ubwigenge bw'intara ya Tigray? Birashoboka mbese yuko Abiy Ahmed ashobora gutanga ubwigenge ku ntara ebyiri zo muri iki gihugu, ndavuga Tigray ndetse na Oromia? Nitwa Shalom niyo muvunyi, ikiganiro cyitwa iyi si dutuye. Ini Trust Shalom Studio. Ngewe icyo nkoze no kuguha ikaze muri iki kiganiro. Ubusanzwe imirwano yakajije umurego kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ubwo inyeshyamba zisubizaga igice gikomeye cya Tigray harimo n'umurwa mukuru wayo Mekele. Ubu zibumbiye mu mutwe wa Tigray Defense Force uhuriwemo na Tplf ndetse n'indi mitwe yose yitwaje intwaro yo muri Tigray. Ishyaka rya Tplf niryo ryari ku butegetsi mu karere ka Tigray mbere y'uko rihirikwa n'ingabo za leta ya Ethiopia mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2020. Abakuru ba Tplf barashwanye cyane bigera nubwo bashwana na bwana Abiy Ahmed bijyanye n'amavugurura muri politiki, nubwo kuba Tplf yarafashe ibigo bya gisirikare by'ingabo za leta yo muri Tigray ari nabyo byabaye imbarutso y'igitero leta yayigabyeho. Leta ya Ethiopia yo ivuga ko Tplf ari umutwe w'iterabwoba, ariko Tplf yo ubwayo ikavuga yuko ari yo leta yemewe y'akarere ka Tigray kandi yemewe n'amategeko n'itegeko nshinga. Abategetsi bo mu murwa wa Addis Ababa wa Ethiopia basabye abawutuye kwandikisha intwaro zabo zose bakanitegura kurwanira aho batuye ku gihe icyo ari cyo cyose. Kuri ubu ubwoba ni bwinshi ko inyeshyamba zishobora kwerekeza muri uyu mujyi wa Addis Ababa. babisabwe nyuma y'iminsi inyeshyamba
zo mu mutwe wa Tigray People's Liberation Front TPLF zivuze ko zafashe imijyi ibiri mu ntera igera ku birometero 400 uvuye kuri Addis Ababa. Leta ya Ethiopia yatangaje igihe cy'ibihe bidasanzwe mu gihugu. Amerika nayo yahise ishishikariza inyeshamba kutagerageza gufata Addis Ababa. Uyu murwa mukuru utuwe n'abantu barenga miliyoni 5. Jeffrey Feltman, intumwa yihariye ya Amerika mu karere k'ihembe rya Afurika, yaragize iti twamaganye gahunda iyo ari yo yose ya TPLF yo kwerekeza i Addis Ababa cyangwa uburyo ubwo ari bwo bwose bwa TPLF bwo kugota ngo ifate Addis Ababa. Intambara yatangiye mu mwaka umwe ushize mu karere ka Tigray mu majyaruguru. Kuva icyo gihe TPLF yateye intambwe yerekeza mu turere duhana imbibi na Tigray twa Amhara na Afar. Abantu babarirwa mu bihumbi barishwe, naho abarenga miliyoni 2 barahunze bati ngo zabo kuva intambara yatangira. TPLF ivuga ko ishaka gusenya kugotwa kwakozwe kuri Tigray, aho umuryango w'abibumbye ONU ugerageza ko abantu TPLF ivuga ko ishaka gusenya kugotwa kwakozwe kuri Tigray, aho umuryango w'abibumbye ONU ugereranya ko abantu ibihumbi 400 babayeho. TPLF ivuga ko ishaka gusenya kugotwa kwakozwe kuri Tigray, naho umuryango w'abibumbye ONU wo ukavuga yuko abantu bagera ku bihumbi 400 babayeho mu buryo bumeze nk'ubwo mu nzara. Ibikorwa by'amahanga byo gutuma habaho agahenge hagati ya leta n'inyeshamba kugeza ubu byarananiranye. Umukuru w'ibiro bishinzwe amahoro n'umutekano i Addis Ababa yahaye abaturage iminsi 2 yo kuba bamaze kwandikisha intwaro zabo cyangwa kuziha leta cyangwa bene wabo abo mu miryango yabo bashobora gukoresha imbunda, nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru Fana Broadcasting Corporation gifite aho gihuriye na leta. Kenya ya data yongereyeho ko abantu bakwiye kwitegura ubwabo bagakorana n'inzego zishinzwe umutekano mu kugenzura aho batuye, nk'uko icyo gitangazamakuru cyabitangaje. TPLF nayo ivuga ko yamaze gufata imijyi 2 y'ingenzi ya Addis na Kombolcha, kandi ko iteganya kwerekeza mu mujyi wa Kemise. Uyu mujyi uri ku ntera igera ku kilometero hafi 325 uvuye mu murwa mukuru. Abategetsi bo muri leta ya Ethiopia mbere bari bavuze ko ibyivuga ari cengezamatwara cyangwa se propaganda. Mu ijambo ryo kuwa mbere ryavuzwe kuri televiziyo, Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yavuze ko ingabo z'amahanga zirimo kurwana ku ruhande rwa TPLF. Nta makuru arambuye yabitanzeho, mu gihe TPLF yo yahakanye icyo kirego. Bwana Abiy yavuze ko kugeza ubu hari ubukangurambaga bwo kwitabira urugamba utagenze neza. Yongeyeho ati urugamba rushobora kutagenda neza bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko ku mpera igihugu kizatsinda intambara. Hagati aho, Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko ateganya gukura Ethiopia ku rutonde rw'ibihugu byemerewe kugera ku isoko rya Amerika nta misoro birishye ku bicuruzwa bikubiye ku masezerano azwi nka African Growth and Opportunities Act AGOA. Mwibaruwa yandikiye inteko nshingamategeko ya Amerika, Perezida Biden yavuze ko impamvu y'icyo cyemezo cye ari ihonyorwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Byitezwe ko icyo cyemezo gitangira gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa mbere. Leta ya Ethiopia yasabye Amerika kwisubiraho kuri icyo cyemezo, ivuga ko Amerika idakwiye guhana abantu kubera guhangana n'inyeshamba. Mbere abategetsi bari bavuze ko gukura Ethiopia ku masezerano ya AGOA bishobora gutuma abantu bagera kuri miliyoni 1 bajya mu byago byo kubura akazi. Facebook nayo
yahise ikuraho ubutumwa bwa minisitiri w'intebe wa Ethiopia ivuga ko bwarenze ku mabwiriza y'uru rubuga nkoranyambaga rwo kudahembera urugomo. Hari ku cyumweru ubwo Abiy Ahmed yasabye abaturage gufata intwaro bagahagarika inyeshyamba za Tigray People's Liberation Front Tplf. Tplf imaze umwaka irwana n'ingabo za leta ya Ethiopia. Mu minsi ya vuba ishize yafashe imijyi ikomeye cyane. Facebook rero yagiye inengwa ko idakora ibirushijeho ngo ibuze umuntu uwo ari we wese gukoresha urubuga mu guhembera urugomo. Mu butumwa bwe bwana Abiy cyangwa se Prime Minister Abiy Ahmed yavuze ko gutera intambwe kw'inyeshyamba kurimo guhirika igihugu mu rupfu rwacyo. Ashishikariza abaturage kwitegura no gukora urugendo mu buryo ubwo ari bwo bwose bukurikije amategeko, hamwe n'intwaro iyo ari yo yose n'imbaraga mu gukumira, gusubiza ndetse no gutesha inyuma no guhamba abakora iterabwoba ba Tplf. Umuvugizi wa Facebook yabwiye BBC ati twamenyeshejwe ubutumwa bwa minisitiri w'intebe wa Ethiopia tubukuraho kubera ko kurenga ku ngamba zacu zo kurwanya no guhembera no gushyiraho urugomo. Twebwe ntabwo dukuraho ubutumwa bigendewe ku ari we, ahubwo umuntu wese uhembera urugomo cyangwa se ushaka gucengeza amatwara y'urugomo akoresheje urubuga rwacu tubikuraho. Muri Meta dukuraho ubutumwa bw'abantu cyangwa ibigo birenze ku mabwiriza yacu n'imikoreshereze y'urubuga rwacu tutitaye ku bari bo. Mu butumwa bwinshi bwatangajwe mu kwezi kwashize bitifuzwaga bwahishuwe ko Facebook yari yaraburiwe ko uru rubuga rwayo rwarimo gukoreshwa n'imitwe yitwaje intwaro yo muri Ethiopia mu guhembera urugomo ku moko y'abanyamuce. Ubwo yagezaga ikiganiro kuri Sena ya Amerika mu kwezi kwa 10, France Hugues wahoze akora muri Facebook yavuze ko iyi kompanyi urebye yanyegeza urugomo rushingiye ku moko mu turere turimo imirwano nko muri Ethiopia kubera ukunanirwa kugenzura neza serivisi zayo hanze ya Amerika. Abantu babarirwa mu bihumbi bamaze kwicwa mu ntambara yo muri Ethiopia, naho abandi babarirwa muri za miliyoni bataye ingo zabo, mu gihe ababarirwa mu bihumbi 400 babayeho mu nzara nk'uko bivugwa n'umuryango w'abibumbye ONU. Ethiopia kandi yashyizeho amezi 6 y'ibihe bidasanzwe nyuma yaho ingabo z'intara ya Tigray zitangarije ko zimaze kwagura ibice zigaruriye, zitegura kandi kugaba ibitero zerekeza mu majyepfo zisatira umurwa mukuru wa Addis Ababa. Itegeko rero rishyiraho ibihe bidasanzwe ryahise ritangira kubahirizwa ikitaraganya. Ingabo za Tplf zikimara kuvuga ko zisigaje ibirometero 380 gusa uvuye aho ibirindiro byazo biri ngo zigere Addis Ababa, iri tangazo ryarasohotse. Itangazo rishyiraho aya mabwiriza ryasohotse hashize umunsi umwe minisitiri w'intebe Abiy Ahmed asabye abaturage gufata intwaro bakirwanaho bagatangira guhangana n'ingabo za Tplf. Kuri uyu wa kabiri rero abategetsi bo mu murwa mukuru wa Addis Ababa nabo bahise babwira abaturage kwandikisha intwaro zabo ubundi bakitegura kurinda insisiro batuyemo. Minisitiri w'ubutabera wa Ethiopia Jedwon Timotheus yabwiye itangazamakuru rya leta ko igihugu kigeze mu mahina, ubusugire n'ubumwe bwacyo bikomerewe kandi kikaba kitarengerwa mu buryo busanzwe bwo kubahiriza amategeko. Yavuze ko uzarenga ku mabwiriza y'ibihe bidasanzwe yashyizweho azafatwa nk'ushyigikiye imitwe y'abakora iterabwoba mu buryo bw'amafaranga, ibikorwa bifatika cyangwa se bw'ibitekerezo, bityo akaba azahabwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 kugeza ku myaka 10. Nitwa Shalom niyo muvunyi, ini Trust Shalom Studio. Gushimiye ko twabanye muri iki kiganiro. Nkwibutse ntugende udakanze subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu tugende tugutegurira. Ciao ciao.